Nhớ cái đồ đó cái đang làm phở nhớ cái thao làm phở là một sức luyện để na bo bây giờ lệ na bo ấy ô lại bỏ pin phải men thải tự đập bật thì ngồi ở bọc đè men nào đúng rồi cũng lo được bố sẽ chỉ thằng này à cô chạy lại kẹp lại cái gì đó nhớ lại mình ta nói là phải nào nhưng mà phải được ăn trộn thắp sang bò một này công bằng cái làm sao thằng này à bố sẽ chỉ awal belum aku buông nó belum hay bẻ máy thạt anh cười tháo bò thì mà bè anh đó bò mà đáy bè sama hai cô hay tháo bò thì mà bè đó bò ôi nhiều tua luôn em ba mày lên đây đâu cầm thì là bố cứ bẻ chứ ôm chân lên đây đó giờ đi aku bang Alah, aku ni mau kebun dulu ni, mau capur tanahnya untuk penanam cabai. Hari panas kali ni, hari-hari puasa, nak selesai kayaknya hari ni. Mau duduk di tempat pondok dulu. Aku duduk di pondok dulu, nak capek kali. Aduh, ni ada air. Kita lagi menaikkan tanah tu, capek kali aku. Cari anak buah aku enggak ni. Nya chỉ quả dại làm phô lệ quả in bảo chắc lại lệ mình đừng nào bò hi cho pi bằng bơm liêng dại lệ thì là cái cũng gà bò chắc lại này lệ bây giờ tụt về là được tụt về mấy con bằng cũng sẽ làm bụng lâu chắc lại bằng là mà này lấy bò hi ô mà bữa nãy nè là người ta nhìn đây thì ngon hả cười như chị khi bè cả chục á bây giờ làm nhiều món ăn chỉ ngon luôn người ta rồi á điện mấy công sẽ làm bà rau cũng dạy làm phô chứ hà na bò thì bà chắc lại nhưng mà cũng dạy bà làm phô nhỏ na bò thì quả nhìn đấy mấy con bằng thế nào bằng bắt đầu có gì nào chắc lại là phô nó nào là bạn làm cho con ra bông này đủ để đi thì kilo mà được 80 ribu 80 yang hangkuri ni mana apa lolom ada bang 80 oh ya jadi ni belum kakak jadi ni anak jadi kakak anak aja lah ni lo awal apa Assalamualaikum salam boleh cakap apa tu rebel pura orang ngapain ana soalnya belum mana sekitar 80 rebel dah kerah tu ya payah punga-punga ro kata jo bocok lah 80 ribu yang tem lo bah menai dia tinggal baba tinggal je tame kedai-kedai lah pulau nyo barau balik ta jauh lapu tak ni bocok lat nyo ka hanale nyo putu pere ule putu pe ule yang cok sang cok ro gara-gara yang anak kubi bocok lat yang 3 kilo 80 ribu je ha yang cok ro ku gak nyancok quả dầu đang quả đang này cọ cơ gạo ở đâu đấy này cọ này đây phải không mày công bằng tôi làm cái nào lương baru kuat ngin bak coklat kan baru aku in tengah bak pun jak tanya kan ale bak coklat nhanh hơn lần tôi lưng bao gần cả cua chứ ôi cua luôn anh anh cocok mana ăn hôm nó được bừa nó căng cởi rồi nó bừa ôi luôn ngồi gà thì cái bằng cửa hết để quá du luôn anh phải nào lấy sang chỗ làm ba cho cả anh họ lấy cái đằng jadi pun kena sahabat neo baru dua cok anh cứ cái đằng bắt đầu đây dua thì cái đằng phải giỏi lấy cột nyo ke sahabat an mi no tekan hak cuma cua anh cứ hay biết pen mà sao kan cok bak coklat ro ya publo sang kai tipu yum 80 ribu luôn luôn đeo cái đằng nyo ke biết cơ quan đẹp đi cơ mong ở bên bây giờ mong nha cái mong na cài à uống rượu na cài anh ra cơ quan đi cái tiền mong anh chỉ mong nha làm cái bằng kawan này bây giờ luôn bảng bắt đè hồn Kalau limo le pun mentang nak buat tak mana nyo mi jalan pokok ayo urut hang ke oh na ko mentang limo nyo mi jalan dangkok ayo urut hang ke hay bom pan mà đây chứ thôi quay cho chú limo dong ba lên mua rồi mau
tu lumolong ka puno ko jaga ino. Tu lumolong ka. Bompang habis bang punuan. Lumolong man kadang lumolong baju apa kan kerpu dan semua baju. Anak lumolong apa baju berdeka. Bayi apa dia? Anak ko bayi lumolong ino ka puno ani ja ka di. Mana buat bersih? Ay apakah ngayo rea gede ka ja banyak sambal mo. Pokok yang bayi pada lu kau bersih ku bang. Apa ayu deh ngayo rea deh. Friend ku bang. Apa ayu ka benar-benar wano. Yang dah masuk Islam ah. Dah ada apa kan leh? Pada na lumo pulih nak habis dia le bompang. Ane naji kim kali pegak gol moro ka buno ka ide. Apakah baju pediji le bompang. Rumah yang betul bang. Toi pada habis wadai ke mau habis lu payu. Mana boleh mau di? Ya, parame. Hai put, ai le molo lamdang buno kroi putra ja kena baju. Jauh nu kena belang ya. Di salah mo ba salah ulmo bang. Mana dandal mau agak? Na parame nan. Ana le molo ngah ka buno ka inambang ah. Dia benar wang lu. Ba mana? Apakah bang tu polisi lu? Mana polisi? Jawab polisi leh. Aje ni ber. Tak boleh dia dah. Be ono polisi ke pai chang bukan sepe ka mo long ke. Tak belang dah, nak belang naik kerok ka. Di pegah orangnya kerok bak dia le mang dia dah. Hai bang, nak le roh lagi bang, ada kupleh no. Tak pernah kan? Hilang kupleh. Nganjuk dia nak ambil pergi leh mah. Ang pakai, ada aku juga dia bang. Cok trok polisi oh. Di pegah belang orangnya kerok. Apa no kata pre, hana ya aja motor. Waalaikumsalam apa nak? Tak boleh lah. Apa nak? Awak ni pergi dalam masalah lemur tu padi. Masalah lu mau ipa coba deh, pakai mampat ni. Baik dia tu. Mana yo? Ajak mana ajak? Tak. Tak pegang masalah ni. Kira-kira badru bagi ni. Assalamualaikum. Salam. Bau si awak tu. Apakah duk main mana? Kiban lah. Apa masalah? Kiban ni. Apakah lu molong baju badai? Lemoro baju badai. Oh, lemoro kau kumit lamlang urang ka dari urang kau kudu lamlang. Oh, ya apakah baju badai ni pacaran je baju badai ni. Dong kadang lagi naik oi kadang lemoro buat baju badai ni apakah lemoro. Aman ada baju badai. Apakah dia bompang. Bompang. Nyo kah nak pegat cara dari nak pegat cara kampung tu. Ha? Mana dia bompang baju? Oh mak kiban nak pegah mana? Nyo nak pegah bagi, nak pegah bau. Man si kiban bagi bayi ke? Bayi apakah abang lu ngantuk polisi? Nyo mana baik bantu polisi hari ber. Baik bantu polisi ni pegat cara mana? Kadang tu kan si sabang kawan kadang betul kadangnya lumoro kadang kan. Mamulu ngantuk. Pade saya bompang kan? Nyo manro kenapa deh ini mo? Nah pade. Nah baru sah baru rumko. Oh baru sah rumko. Memang benar kan bayi yang muda bompang mudang ber. Ibadah hanam tinang ndru kan? Dengar dong kak. Nyanyi na untuk anak payah hari ajuk baru baju pat. Ber. Ajuk rumah juga pegang tu. Nyo pada yang baju di rumah kan apa? Hai, dari ate ni pegang baju ber. Mana baju? Ambil kadang kalau molong. Ada bejak kadang tak terus molong. Lu ngap bunuh aku bel lemon nak budak jalan. Kadang road dilak aja kadang. Mana ada awak budak aku bunuh aku prenan hai kayak aku mak kre. Mana jadi ya terus molong. Maknya mal moji mana? Yang kawan dia no. Kawan aja. Oh kamu tu kadang rawa ke hai. Anak pun mendawani ya kan. Ada bang ando busy gini. Tu maji mi hana tak sia awak. Ada awaknya nanti hana pat di tuntut hana pat di tuntut hana awak. Sebab ni mesti menon kita pakai cara kampung. Nah pade je uju ke jin tu ber. Nanti tak bompang dah. Memang naluk bijak belang lah. Ba ha kuat press motor pat. Naik kerok pade yo naik kerok alat kerok pade naik kerok belang. Tapi dah tu. Mana arah ke? Jauh ni dia dah. Je ber. Bang nyampe garu le ber. Kagak Assalamualaikum. Garu le bos.
jak muda